Muri ino video tugiye kurera hamwe abahanzi 10 bakurikirwa cyane kurusha abandi ku rubuga rwa YouTube baririmba secular music. Secular music ni ukuvuga ngo ni indirimbo zitari izo guhimbaza Imana, ni ukuvuga ngo ni indirimbo zitaririmbye mu njyana ya gospel. Turazigura ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumara kuzijya ku mwanya wa mbere. Abo bahanzi babita aba hitmaker, ni abahanzi bakora hit, bakora indirimbo zigakundwa cyane kuko baririmba mu njyana zitandukanye nka R&B, hip hop ndetse n'izindi. Tudatinze ko dore ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzikazi witwa Uwayezu Ariella wamenyekanye ku izina rya Ariel Ways. Uyu ni umuhanzikazi mwiza cyane ufite ijwi ryiza, aririmba mu njyana nyinshi zitandukanye by'umwihariko R&B, akaba aririmba indirimbo nyinshi z'urukundo. Kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 386 ku murongo wa YouTube. Bikaba byamushyize kuri uyu mwanya wa 10 w'abahanzi baririmba secular music bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uraza kutubwira umwanya ubona Ariel Ways yagakwiye kugaragaraho muri top 10. Afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi, ni indirimbo yitwa Away yayikoranye na Juno Kizigenza. Indirimbo imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 7,200,000 ku murongo wa YouTube wa Ariel Ways. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi ukomeye cyane witwa Rusanganwa Norbert wamenyekanye ku izina rya Kenny Soul. Uyu ni umuhanzi ukomeye wamenyekanye ku ndirimbo yitwa Hustle, niyo hit ya mbere yakoze bituma amenyekana cyangwa se bituma yinjira muri music industry nk'umuhanzi ukomeye cyane. Kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 395 ku murongo wa YouTube. Mu gihe afite indirimbo ikunzwe cyane kurusha izindi zose yakoze cyangwa se yagaragayemo ku giti cye, ni indirimbo yitwa Say My Name. Ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 8,200,000 ku murongo wa YouTube wa Kenny Soul. Urumva yuko uno muhanzi rero akunzwe cyane, bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa 9. Baratubwira umwanya Kenny Soul yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko umuzi, bitewe n'indirimbo nyinshi yagiye akora kandi zigakundwa cyane, twavuga nk'iyitwa Deja Vu, Phenomene ndetse n'izindi nk'iyi Say My Name. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Ingabire Jeanne d'Arc wamenyekanye ku izina rya Butera Knowless. Uyu ni umuhanzikazi ukomeye cyane w'umunyarwanda wagiye wegukana ibihembo byinshi kandi bikomeye, twavuga nka Primus Guma Guma Superstar, aho yaje kuyegukana mu gihe nta wundi munyarwandakazi cyangwa se nta wundi muhanzikazi wigeze ubasha kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma mu myaka 8 cyamaze gihatanirwa mu Rwanda. Kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 397 ku murongo we wa YouTube. Mu gihe aririmba mu njyana zitandukanye by'umwihariko R&B, akaba aririmba indirimbo nziza z'urukundo. Twavuga indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi ni indirimbo yitwa Te Amo, imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 4,400,000 ku murongo wa YouTube wa Butera Knowless. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa 8 nk'umuhanzikazi ukunzwe cyane kurusha abandi, kandi akaba mu bahanzi 10 baririmba secular music bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga uwitwa Ruhumuriza James wamenyekanye ku izina rya King James. Uyu ni umuhanzi ukomeye w'umunyarwanda, akaba ufite uburambe budasanzwe, aho amaze imyaka igera kuri 20 ari umuhanzi w'umunyarwanda ukomeye, kandi akaba umwe mu begukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Akaba yaje kugaragara ku mwanya wa 7 bitewe n'uko kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 469 ku murongo wa YouTube witwa King James Rwanda. Akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi zose yakoze, ni indirimbo yitwa Igitekerezo, yarebwe n'abagera kuri miliyoni 5,500 ku murongo wa YouTube wa King James. Urumva yuko uyu muhanzi Ruhumuriza James cyangwa se King James ari umuhanzi ukomeye cyane kandi ukunzwe mu bahanzi baririmba secular music mu Rwanda. Twimukiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi witwa Bwiza Emerance wamenyekanye ku izina rya Bwiza. Uyu ni umuhanzikazi ukomeye cyane kandi ukunzwe n'abatari bakeya, mu gihe ariwe muhanzikazi ukurikirwa cyane kurusha abandi bahanzikazi bo mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube, kuko kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 469 ku murongo we wa YouTube. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane. Akaba afite indirimbo nyinshi zitandukanye igiye akora zigakundwa, kandi akaba umwe mu bakoze indirimbo bazikoranye n'abahanzi bakomeye mu Rwanda. Twavuga nka Bruce Melody bakoranye indirimbo yitwa Ogera, indirimbo yakunzwe cyane, akorana na Mugisha Benjamin tuzi ku izina rya The Ben, bakorana indirimbo bise Best Friend, ni indirimbo ikunzwe cyane. Gusa indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi zose Bwiza yakoze ni indirimbo yitwa Ahazaza. Iyi ni indirimbo yakoze aza kugaragara mu mashusho ari kumwe n'undi muhanzi w'umunyarwanda ukomeye tuzi ku izina rya Nick Diponz, akaba umuhanzi ndetse n'umukinnyi wa filime. Byatumye indirimbo ikundwa ku rwego rudasanzwe, yaje kurebwa n'abagera kuri miliyoni 6,100,000 ku murongo wa YouTube wa Bwiza. Kugeza n'ubu umubare w'abayireba baracyazamuka cyane, ko bwije n'uko buke, bitewe ko ino ndirimbo Ahazaza ni indirimbo nziza cyane.
bikaba byatumye uyu Bwiza Emerance agaragara kuri umwanya wa gatandatu w'abahanzi baririmba secular music bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda, aho akurikirwa n'abagera ku bihumbi 469 ku muriro we wa YouTube. Tudatinze tujya kujya muri top 5, gusa mbere ko tuhagera nagira ngo nkwibutse making sure ko wakoze subscribe, like, share no comment kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa Kwizera Jean Bosco. Uyu ni umuhanzi ukomeye w'umunyarwanda wamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza, Huha, Rutwitsi muzi ndetse n'andi mazina bakunze kumwita bitewe n'uko ari icyamamare gikomeye cyane mu muziki nyarwanda. Kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 584 ku muriro wa YouTube. Ubu ugiye kureba basanga bazamutse bitewe n'uko indirimbo ziwe ziri gukundwa cyane ku rwego rudasanzwe. Akaba amaze igihe yashyize hanze indirimbo yise Nta Ribi, ikaba iri gukundwa cyane ku rwego rudasanzwe by'umwihariko kuri social media platforms zicuruza umuziki, kuri Spotify, Audiomack, Boomplay ndetse no ku rubuga rwa YouTube, aho yenda kuzuza abagera kuri miliyoni b'abayireba ku rubuga rwa YouTube. Uyu akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu, afite indirimbo akunzwe cyane kurusha izindi zose. Ni indirimbo yitwa Igitangaza, yayikoranye na Rusanganwa Norbert tuzi ku izina rya Kenny Soul ndetse na Itahiwacu Breeze tuzi ku izina rya Bruce Melody cyangwa se Yuhu cyangwa Munyakazi bitewe n'uko we umwita. Bikaba byatumye Kwizera Jean Bosco cyangwa se Juno Kizigenza agaragara ku mwanya wa gatanu mu bahanzi bakunzwe kandi baririmba secular music. Dukomeje ku mwanya wa kane, ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Mugisha Benjamin. Uyu ni umunyarwanda ukomeye cyane mu bijyanye n'umuziki kuko nawe afite uburambe, amaze igihe kinini cyane ari umuhanzi. Akaba afite indirimbo zikunzwe cyane twavuga nk'iyitwa True Love, imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 10. Urumva yuko ari abantu benshi cyane. Akaba akurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, aho akurikirwa n'abagera ku bihumbi 632. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane. Akaba byatumye Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, Tiger B cyangwa se One of Kind aza kugaragara kuri uwo mwanya wa kane w'abahanzi bo mu Rwanda baririmba secular music bakunzwe cyane kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Kandi ubu tuvugana amaze amasaha agera kuri 4 ashyize hanze indirimbo yise Inshirah, imaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 40 mu gihe cy'amasaha 4 gusa. Urumva yuko ari indirimbo ishobora gukundwa cyane ugereranyije n'izindi ziri gukundwa muri kuno kwezi cyangwa se muri no mwaka. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi ukomeye cyane akaba n'umuproducer witwa Mugisha Fred Robinson tuzi ku izina rya Element L. Uyu akaba ari umuhanzi ndetse akaba n'umuproducer ukomeye cyane, aho yaje kwegukana igihembo cy'umuproducer ukomeye cyane kurusha abandi muri Afurika, African Best Producer. Uyu akaba afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa. Niwe muhanzi waciye agahigo ko gushyira hanze indirimbo ye ya mbere ikahita ikubita abarenga miliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube bayirebye. Aho yashyize hanze indirimbo yise Kashe imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 15. Urumva yuko ari umuhanzi ukomeye cyane. Kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 709 ku muriro we wa YouTube. Afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi zose, ni indirimbo yitwa Faux de Toi yayikoranye na Ruskana ndetse na Itahiwacu Breeze tuzi ku izina rya Bruce Melody, Munyakazi cyangwa se Yuhu bitewe n'uko we umwita. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Rukundo Sengiyumva Christian, abenshi tumuzi ku izina rya Chris Easy. Uyu ni umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bakeya, akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi. Ni indirimbo yitwa Jugumire yakoranye na DJ Philipita, ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 15. Urumva yuko yari indirimbo ikunzwe cyane. Yagiye akora n'izindi nyinshi zitandukanye, kandi uyu muhanzi akaba afite umwihariko wo kuba akora indirimbo ze akikorera amashusho, akikorera na audio kandi bigakundwa cyane, aho akunze no kudirectinga izindi ndirimbo ze zitandukanye ndetse n'iz'abandi. Uyu akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa kabiri bitewe n'uko akurikirwa n'abagera ku bihumbi 820 ku muriro we wa YouTube. Urumva yuko ari abantu benshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya yuko uyu Chris Easy yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa kabiri w'abahanzi baririmba secular music bakunzwe kandi bakurikirwa cyane kurusha abandi by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. So ku mwanya wa mbere utekereza ari kugaragara uwuhe muhanzi? Tubwira umuhanzi wo mu Rwanda uririmba secular music, ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo zitari izo guhimbaza Imana, indirimbo zitarembwe mu njyana ya gospel, ukunzwe cyane kurusha abandi. Tubwire muri comment. Tudatinze ku mwanya wa mbere hari uwitwa Itahiwacu Breeze tuzi ku izina rya Bruce Melody, Yuhu, Igitangaza, Munyakazi, 001 ndetse n'andi mazina bakunze kumwita. Uyu akaba yaraciye agahigo ko gukurikirwa cyane kurusha abandi bahanzi baririmba secular music mu Rwanda, aho kugeza ubu ari gukurikirwa n'abagera kuri miliyoni 1.40 ku rubuga rwe rwa YouTube. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane. Akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi. Ni indirimbo yitwa Katerina yarebwe n'abagera kuri miliyoni 15.
Uyu kandi akaba yagiye akorana n'abandi bahanzi bakomeye bo mu bihugu bitandukanye twavuga nka BN bakoranye indirimbo bise iyo foto ndetse akorana na Shaggy bakorana indirimbo bise When She's Around. Ibi byatumye Bruce Melody akomeza kwamamara cyane ku rwego rudasanzwe, bikaba byatumye agaragara ku mwanya wa mbere w'abahanzi baririmba secular music bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Iyo twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment ugafungura n'inzogera kugira utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Ureke kutubwira muri comment ko wabonye ino video, utubwire umuhanzi ukunze cyane kurusha abandi muri abo bahanzi 10 twaboneye hamwe, ndetse utubwire n'indirimbo yiwe uri gukunda cyane kurusha izindi. Naho ubutaha mu yindi video nziza.